Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa mana yan yang kaya pilih ni mga bangsami na yang kaya Masjidil Haram sa Madinah isu Masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayaw ras sa manaya si sa Madinah na alas 12 12:19 sa kagagawi. Sir kanusan sa Pinas na yaurasan na sobra alas 5 sa kapipita. Iya mga bangsami na ditanoya di paglay bagyang kaya Masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya antap tanu saya na kailay o mga bangsa tanu yang kaya buntal o Masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay kanabalang wana Muslim na basayam ya kaso naguknabalang wana Muslim na banyan na maguguga yang kuto atamo kira ka di manggusto o mga tawad si bisita sa yang kaya darpa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ito ba panguyatay asi ko mga bangsa tano kaanra katano matagwag yang ito panamar nagububaya sa yang kaiya Masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagugyang kaiya darpa na padaya sa yang ito isusuguro katano di tanuron di kam bisita susuguro katano agi ang kuto di ron di kam bisita she walk past at lagi ang kanana git absolute sa masjid Masya Allah. Yang ito ba sara kakilang Amerikano agi nga iya bunta la masjid naman agi nga iya kalaian yang iya kaulad agi nga iya masjid namanya kapia-pia matata agi nga iya pilay ni wadu amunara naginan so San matatago sumimbar dimbisitaan o mga Muslim nagusampan na matatago so kabarun nabi Agusto Abu Bakar, Agusto Umar san sira na minilabang yung kay baymanton na bisita na miyaya sa panginamisi ko Allah makasul kami agi mi alin naman to ka ad na appointment sa online na di maka-appointment so taon na di pa kasulat yung ito ba yung kanana pilay niyo na nasan matatago so rawda naguso darpa alibangan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ayab sunga sa no mga Muslim na ginanso kapsalamay si kunabitan wa Muhammad naguso duo ko mga sahaba niya na so Abu Bakar aguso Umar na sampan matatagos so rawdah at kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah so atigyan so pagalatan o walayakan agusto min barakan na kalama-lama apa di sigo mga kalama-lama o surga. Masya Allah. Ito so paghaj na pananamaran yan ni makadapuon na gumakasimbayang sa mga sunnah. Sa manen apot pakaranitan ug sagyang kanan na mas babas salam na panganintan si wallah makasulad tanong. Yang untuk bahaya niat tanong sa gyang kaya kapilang tanuron na niyo kemasai mga bangsami sa Pilipinas na pagapokawaya sa gyang ko to apa naguntaman tano pagasugoya si ko itano di kang galaba kasi ko mga sugan wa gamatan wa Islam. Masyaallah tabarakallah gibuso ay mananian na buntal o Masjidun Nabitan wa Muhammad sa Madinah Al-Munawwarah. Kaya nga iya mga tawa ititinig saya na pagalinda na ya mga pagaritan ya mga Muslim kapakaya padisiran ko mga hujjaj baitillah naguduyo for Rahman bisitaw masaling gagaw sukad ng tanong Rabbul Alamin. Sa mga napakarani tanurun din. Yang karani-rani tanong sa kaya iya darpa ronon milalabang sunabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So salam na miskan walang una mga bangsami atan sa mga bangsa mga jamaakan si Ulumuddin, si Bapa Mayor, si Jalal, si Masrur, si Kuya Nasir, Konsyal, si Jamal ati amarani kami rod na yang uto ba pagandud na merakanong salam kakapakaya dira na papakain agyang kaya kabidyo tanong sa agyang kaya soldian kuning usik wallah sunya makasungsaya na makakasusaya puruman sudah saya pernah makasung dari sekian wallah nagutawfiqan yan makasungsaya kanyan kamasaya agyang kaya Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.